nod y tîm cartre dim llai na bod yn bencampwyr am y 9fed tymor yn olynol. Ac am ddioglyd oedd amddiffyn y Barri a Brobl yn dod mor agos â hynny i sgorio mor gynnar â hynny. O le gath o'r lle, o le gath o'r amser, gath am y gol. A mae'r bêl yn cael ei tharo ymlaen at Mylen a mae yna olwg awchus ar y Seintiau Newydd. Mae'n groesiad da, Ebi! Mor hawdd â hynny, a mae yna wen lle oedd gwg yng Ngheicona. A di'r Barri ddim yn gwybod be sydd wedi taro nhw. Be ydi o? Y Seintiau ar ei gorau. Mylen, ti'n gwybod mae'n mynd i drio cymryd y dyn ar hanner lla. Dwi'n mynd heibio hiw, ond mae'r bêl yn just gwadd problema. Kick-off na'r gyntaf gêm. A mae Hudson ar y llinell o dan drwy'n y golwr. A mae hwnna'n gic ddofn. A mae'r golwr, oedd y methu chadwy allan! A wyddwch chi be, mae'n gol arall i Ebi. Mae'n wedi dangos i gredd fel ymosodwr o fanna do, ond mae rai fi ofyn y cwestiwn be mae Mike Lewis yn ei tro ma ta. Peniad da, mae'n uwch na pob arall, a jyst gyrwch chyfeirio, mae'n gorau dim byd mwy. Y bêl gan Sislevic, Brobl, mae'r golwr di gollwng i Aaron Edwards am ddiffyn. Fe alle honna di bod yn dair ag unwaith eto, cwpr i'r adwy. Gret o chwarae gan Aaron i dilyn hon i fewn, ond mi dyna Mike Lewis eto wedi wneud y well, ond mae'r bloc mor dda ac arbediad. Da chi yn rhyw deimlo, mae lliw ydi'r allwedd. Mae hwnna'n bêl dda! Oedd yn bwriadu honna, dwi ddim yn gwybod, ond faint o wahaniaeth allai'r gol yna wneud. Ond mae Cummings wedi rhoi gobaith i'r Barri. Wel, di dyn sy'n croesi'r bêl byth yn sgorio. Ond mae hyn, hynny mae'n ei wneud. Mae'r bêl gan Ebi, a mae Ebi mynd, dio ddim yn camsefyll. Mae'r hat-trick yn cael ei atal gan y postyn. A dybed ydy'r Seintiau mynd i ddifaru yr eiliad honno. Fi dyla fod i sgorio. Mae'n mynd am bwer, dyla fod jyst mynd am draws y golwr. Sislevic. Ebi eto! Ydy o'n mynd i gael ei hat-trick, ond hwn mae'n gwneud yr hediad eto. Mae dal i wneud yr hediad na tuag at y postyn cyntaf, dydy. Da ni'n di sôn am Greg Draper heno. Heno, yr wythnosau diwetha, yn profi. Mae Dineb yn profi pam mae fo ydy'r dyn sydd yn y tîm. Mae gan Aaron Edwards, cyffyriad hefyd. Ebi! Hwn ydy'r syniad cywir. Mae'n jyst eisiau anwesu hon efo jyst yw hanner talcen, a mae Llathan yn y diwedd ydy heiber postyn. Mae'n gyfla gwych arall i Ebi gael ei atrig. Da ni yn munud 91 a dyma gigornel gyntaf Barri o'r gêm. Jack Compton sy'n paratoi i'w chymryd hi. Mae'n cael ei chwipio mewn i bwy. O, di fewn dros y llinell a mae dwrn rheolwr y Barri yn tanlinellu arwydd o cael y gol. A mae Cooper o bosib wedi rhwygo'r Cris o ddiarobeithion y Seintiau. Ai dyna'r gol sy'n rhoi y pencampwriaeth i Geicona. Ath y bêl yn erbyn melyn, yn erbyn gwyrdd, ac ddod oddi ar Aaron Edwards yn y diwedd. Am ddrama yn yr amser ychwanegol. It's a bit of a sick feeling you get. I thought we did really well first half, going 2-0 up. Told them at half time it's a very difficult scoreline, 2-0. It's one where if you get the next one, see the game out. If they get one, it's game on. And they did get one, and what do you make of it? It was one of those goals. It was one of those, a fluke. Yeah, it's one where you see it sometimes where it's a cross shot or whatever, and it's just ended up in the top corner and took us by surprise. We had enough chances in the second half to put the game to bed as well, but wasn't to be, and didn't quite get the rub of the green, and they've gone on at the end and got that one. I tried to look away and just hopefully that it would be cleared, and
and it's gone in somehow. After being 2-0 down after 10 minutes, has Andy Morrison texted you yet? No. Yeah, you're right. First 10 minutes I thought we were terrible. You know, you can't come up here and concede chances and score and concede goals like that. But boys just showed huge character, you know, and managed to get ourselves a point away from home. We knew coming here the record here was very good, you know, so far. So just delighted for the boys. I'll say TNS had their chances. Look, you come here, you know you're going to concede possession at times, you know you're going to concede chances. So we have written our luck at times. But yeah, just really pleased because I came here thinking, after not playing last week, it's a bit of a tough game for us. So to get a point, I'm delighted. What we have seen tonight, I guess, is far from over. Everybody's taking points off everybody else. It's going to be, for us, it's going to be interesting. I'm not sure if that's the word you choose. No, it is, and you know the league sometimes won by 15, 20 points, whatever. This time, it's going to go down to the wire, and obviously makes it interesting for the neutral.